Poštovanje, dragi ljubitelji najvećih paprika na svetu. U ovom plasteniku se nalaze nekih 170 sorti najvećih paprika na svetu, a i moje sorte Godzilla, Nosko, Nosorog, Scorpion Tail, Žika i ostale sorte. Sad će da ih vidimo na licu mesta. Prvo, da kratko, ispred nas to je sorta koja je napravljena između Bubble Guma, između Big Black Mame i Nage. Taj cross koji sam dobio, ukrstio sam sa 7 Pot Brown i dobio sam ovu ekstra naboranu, izuzetno ljutu papriku. Idemo dalje. Moj ponos. Jedinstvena Serbian Super Hot Žika 1, ili od ove godine samo Žika. Ustaljena sorta, već 5 godina je sadim, izuzetna. Rodna, plodovi svi su podjednaki, istog oblika. Zatim idemo dalje. Šta možda vidimo interesantno? Evo ga druga moja sorta. Zove se Scorpion Tail. Izuzetno ljuta, nekih 1.200.000 skovila, izdužena, tanja u gornjoj zoni, šira u sredini, zašiljena na kraju, izuzetno rodna. Dalje, sljedeća moja sorta. Godzilla. Na takmičenju, na zadnjem super ljutom izazovu 2019. godine je bila 5. u nizu na nekih 1.200.000 skovila, ali neprovereno. Verovatno ima više. Znači, izuzetno ljuta paprika, karakterističnog izgleda i ustaljenog ploda. Sljedeća moja sorta. Nosorog. Sorta koja iz bele prelazi u tamno crvenu boju, izuzetno rodno ustaljena i svaki plod je potpuno isti, znači okrug u gornjoj zoni, ima oblik 7 pota dovde, odavde naniže, izvlači, znači na 3 placente, izuzetna sorta. Još jedna moja sorta, Scarface. I sam njen naziv vam sve govori, izuzetno ljuta paprika. Plod je ustaljenog oblika, treba ga imati u kolekciji. Dalje, sljedeća moja sorta, pogledajte sami, zove se Meduza. Meduza, jedna vrlo interesantna sorta, veoma naborena i veoma ljuta. Jako rodna. Idemo dalje, da se prošetamo kroz ovu džunglu, da vidimo šta ovdje ima interesantno, da pogledam ovo. Ovo je Apokalipsa škorpion. Znači, jedan od potova Trinidad moruge škorpion red, za razliku od moruge koja se završava tupim vrhom, ova ima izdužen vrh. Znači, kao što možete vidite, izdužen vrh, Apokalipsa škorpion. Idemo dalje. Koja je ova sorta ovdje? To je sorta brown boje. Idemo dalje. Ovo ispred nas je lepotica. U pitanju je cross između But Orange Kopenhagena i Caroline Reaper. Od Kopenhagena je dobio voćni ukus, boju, a od Caroline Reaper je dobio repić i ljutinu. Izuzetno rodna sorta. Idemo dalje. Šta još se tu može vidjeti? Da se probijemo kroz ovu džunglu. Ovdje. Šta je ovdje? Devil's Tongue Chocolate. Paprika čokoladne boje, izuzetno rodna. Pogledajte sami. Karakterističnog oblika. Prelepe boje.
Po meni najkrupnija sorta najjačih paprika na svetu. Izuzetno krupna i lako za meći. U pitanju je Borg 9 Red. Idemo dalje. Još jedna moja sorta. Ponus. U nizu. U pitanju je, sorta se zove Tea. Iz tamno zelene boje prelazi u crvenu, plodovi su ustaljeni, sa repićem sa 4 placente prelazi na 3 placente, zavije u jednu stranu i repić ide ukoso, pogledaj sam. Idemo dalje, šta još ovdje imamo da vidimo, interesantno, stari dobri Fatali Ikšav. Izuzetno rodan, pakleno ljut, žestoko naboran. Fatali Ikšav. Sljedeća moja sorta. Bogomoljka. Dve su paprike, jedan pored druge, potpuno istih plodova. Znači u 4. godini ustaljena sorta. Pogledajte sami. Izuzetno rodna. Šta još ima interesantno tu da vidimo? Izađemo iz džunglice. Ovdje. Caribbean habanero. Jedna sorta habanera na nekih 300.000 skovila. Krupniji od klasičnog habanera Red. Lako za meće. Izuzetno krupan plod. Opet je u pitanju sorta, zove se Komodo Dragon. Neverovatno roda sorta. Treba je imati u kolekciji, izuzetno dobro rađena, ima oni 200.000 skovila. Ovo je neka, moj kros između Devil's Red i Nage. Pakleno ljuto, tamno zeleno u tamno crveno. Toliko za danas. Vidite sami. Prelepi plodovi. Koji mami da ih probamo i pojedemo. Toliko za danas. Hvala.